Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. हो जो विजय असा ह्यो सगळ्या लोकांचो असा म्हजो न्ही असा ही ऑफ्टन प्रॅक्टिस न्ही पण लोकांनी म्हाका प्रत्येक लास्ट 20 वर्सां फुल करियरान सपोर्ट केला प्रॅक्टिसीन सपोर्ट केला ऑफ्टन विजन हॉस्पिटलान सपोर्ट केला आज पॉलिटिकल करियरान म्हाका तांच्यांनी बरी हे दिला हे म्हजे लायफाचे फर्स्ट इलेक्शन आणि तांच्यांनी म्हाका निवडून didn't support us, and I think some action should be taken against her from the party. As we've informed the party about her not supporting us. She was actually supporting the Congress or AAP. I don't know who she was supporting. I think in the day she was supporting one party and the night husband was with someone else. एक पेडणेकरांची जागृती आज निर्माण झाल्या. फर्स्ट टाइम एक पेडणेकराचं एक जे दाखवून जाय आम्ही पेडणेकार लागी आहे हे फर्स्ट टाइम असे जाणलेले असा आणि दुसऱ्या पार्टीने भरपूर पैशांचा वापर केल्यामुळे हे सगळे घडलेले असा हे निश्चिंत याच्याबद्दल उलोवपाचे ना. मनोज परब डिफीट जालो खरो पण तेणेन एक जी क्रांतीची ज्योत पेटयल्ली गोंयभरांत ती आयज दिसून येता. आयज ह्या तरुण भुरग्यांक 38 कॉन्स्टिट्युएन्सी विथआउट मनी पॉवर जे भायर सरोन आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॅन्डिडेट घातल्या इट इज नॉट अ जोक. व्हडल्यो सेंट्रल व्हडल्यो पार्टी आसा तेंचे कडेन बसून व्हडले कॅन्डिडेट घालूंक शकना. मात जे मनोज परबान करून दाखयलां ही क्रांती जी मनोज परबान करून दाखयल्या आनी ह्या भुरग्यांक जे वयर काडल्या ती खरेंच एक मिसाल आसा आनी ही खरेंच आमी फुडें व्हरतले. निकालाची जे इट्स अ गुड फाईट आजचो वोट काही घेत आहे. But I am just trying to see, let us quell that, what is that dynasty, that what you say, sympathy and all, legacy, dynasty, whatever you say, dynasty, legacy and all, that is all dead. There is no this thing. It is only by default you got these votes because of this thing. But now I believe we all will work together. Now we got to this thing, there's 5 years. Okay. I will get them in my fold, be rest assured. Okay.